Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Eileen. Manipod probinsya ti Ilocos Norte. Kastoyman ti kunana. Dear Mr. Lonely. Natulagan ti kalaysami kini Ismael. Ngem kasla nagtupak ti langit kanyak. Iti naamwak 2 bulan sakbay ti kalaysami. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Eileen. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Makumikong taunayan ang mga asikaso iti umadanin akalay sata, sweetheart. Italamanan ang nasangot at tinagaliwak saya kastoy. Buwan nga rod, sweetheart. Ngam adda ko makayat kong naibagakan ka. Kat sapay la ko mata maawatam ti amin. Ha? Anya day ta, sweetheart? Agda nagaksaa. Mga noy bagam asaan mon akayat nga ituloy ti kalay sata. Pakawanan nak, Eileen. Ngam saanin na matuloy ti kalaysata. Anya? Saan ka mang rabrabak? Pakawanan na kuma. Ngam nagbasulak iti ayan-ayat ta. Adda na si Koga ka babae. Kat iso ti masapul nga ikalaysak. Saan? Ni Jenny ti na si Koga. Kat masapul nga itakdar ko ti dayaw na. Agkidawak to iti pamakawan kadag iti darakal mo. Saan? Saan na pud na dayta? Mama, Papa, saan na matuloy ti kalay sa amin ka ni Ismael? Anya? Anya ti kayat mo asawan, iha? Apay asan ang matuloy ti kalay sayo, iha? Adda na si kugan ni Ismael. Kat masapul nga iso ti kalay sana. Anya? Anya? Saan lang agpakpakita dito'y balay dayjay alalaki? Sa mga nuan yapay ti maaramid ko kankwana. Mama. Oh. Papa. Nagsakit ti kastoy ana pasama. Nagsakit. Friend, impakadak ka ni mamam asumrakak dito'y silid mo. Diyak kayat ti Romar iti silid ko. Pangaasim, di mo papasan ti bagim. Nakakutkutong kan, tapos aray di mo pa'y kano kayat ti mangan. Nagsakit ti napasamak kanya, friend. Naibabainak. Gapot at ti amo dagiti tao. Katagkalay sa kamin ka ni Ismael. Hanggang saan anatuloy. Nagsakit, friend. Maawatan ka. Ngam dirong ba nga agpulkok ka, gapo iti dayta. Ipakitam kat di kan kuhan akaba alam ti agbyag. Nga oray kastoy ti naramid na kan ka. Ngam ay ayatek unay ni Ismael. Diyak amo no kasano akitan. Tawanin iti biyag ko. Masapol nga agbalin ka anatid, girlfriend. Agyaman na ka. Sabay ko mga rod. Tamakalipat at tumatlaan. Nabsog ako, Mama. Papa. Iha, nagbasit manan ti impaunag mo. Pangaasim, tadi mo kumamot baybay ang tabagim. Wan mat ngamin, iha. Apay,
Nila ka di Ismael, tinapatikan ka. Saan kami kadian apatag adadakkel mo? Mama, Papa, napatag kayo unay kanya. Ngam nagrigat ti ag-move on. Gapo iti napasamag. Cheer up, iha. Ipakitam iti day ti alalaki. Akaba alam ti agbiag nga uray awan iti biag mo. Gusto ni Mama, iha. Mangrugi ka manon. Kat pagbalinim tinapasamak, akarit iti biyag mo. Agyaman nak iti suporta kan pamatagyo kanya. Mama, Papa, bayan niyo. Ikarigatag tagbalin anatibkar. Ngamin, ipatpatag kayong unay. Ni, asino nga tati umawawag kanya? Ha? Nigayam dayan. Hello, friend? Friend, agyaman na kasi nung batam ti awag ko. Busy ka din ton weekend? Saan? Apay ka di? No kasta nga rod, sumurot kanto iti birthday party ni Miguel. Tay ngay may isa kadag iti kaadalan tayo iti high school tayo. Anya? Sige din, tapno makaaliwaksay ka mat. Sige ka, no di nakpatgan, gumurakan ka. Anya? Amumlatan asaan ka ang mapaggadgadan Ay, agyaman na friend. O sige nga rod, sukunan da kanto laangan di tabalayo inton Sabado. Bye! Bye, friend. Unay lakit din na dyan agayim ko. Amo na ngamin, adyak mapaggadgadan. Ha? Sino dagiti nakalugan iti dayta a kotse? Apay ngagbusbusina da iti sango ti balay. Umaykan friend, mapantayon. Ha? Dayan! Umaykan, sinukundakan ka ni Victor. Mabit lang, ha? Mama, mapan kaming kadadayan. Waniha, kataganan kayo. Wen, Mama? Mabit lang. Ilukat ko tirido ti kotse, ha? Atita. Sumerkan, miss. Agabay kayon di talikod kinidayan. Agyaman, nak. Sige, mapantayo nga rudan. Okay. Dito tayo nagtugaw, friend. Victor. Gayam. Aileen, iso ni Victor. Kasinsin ni Miguel. Kan gayam may matlaan. Victor, isumat ni Aileen. Best friend ko. Naragsa ka pa nagamamuta, Aileen. Kastamat kan ka, Victor? Sapay ko mata makapagsiningad kayo. Nasingpot day ta best friend ko, Victor. Si Kamot Dayan. Tila ibagbagam. Pudno mo ta. Sige agsarsarita kayo pa dito tasapulak ni Miguel. Inakyawat to'y sagot ko kankuan Sumurutakan ka, Dayan. Saanen? Mabiitak laeng. Umay kaminton adwa dito kan ni Miguel. Sige. Ha? Bayamon ni Dayan, Aileen. Agsarasarita tapay lang dito. Friend, maturog kan dito balay. Rabii una yan. Ibaka among laangan ka dagiti dadakkel mo, nga adda ka ditoy. Di ka agdanag, friend. Inawagak idan. Awan ka no ti pagdanagan da. Gaputa si kati kadwak. Alangarod, inta maturugan. Agabay tan iti kamak, tanalawamat. Agyamanak, friend. Agoray ka. Anya nga tinagsaritaan nyo ka ni Victor itay. Kasla, napasnak ti panagin inistoryayo Nasa una kanyak, a broken-hearted ka, no? Kat di nakaluam mo, no kasano ang makalipat. Ay, agbagay kayo nga ron no kasta. Ay, tila ibagbagam manen, friend. No ita, jak pala mapanunot da ita. Mabuti nga maulit ti pan nakapasakit ko. Victor,
Agyaman iti panangitulod mo man ng kanya. Awanan niya man na. Basta sika. Agyaman nga rod no kasta. Umunod ka pa'y tagkape ka pa'y. Agyaman naklangan. Gaminton maminsan ton. Sukunag pa ngamin ni ading ko. Agan-anad ka nga rod ha. Agyaman nak. Ay na. Nagmayat mo tinadang ganday tanging bagam. Alakit din. Ingkan. Ang mga nururayan na kantikabsat mo. Nagranyagan tarupam, iha. Maragsakan ang makakita manan kadagiti isum mo. Naka-move on akon, mama. Saan naragsakak manan? Nasaya at no kasta, iha. Kahit, adda ka din baro ang love life mo? Awan pa'y, mama. Di kay agdanag. Yam amok adagos kada kayo, no addan baro a boyfriend ko. Nasingad kayo matadwakin ni Victor. Amom, iha. Kayat ko ni Victor ngagbalin ang manukang. Ha? Nasingad kami lang agpagayam ka ni Victor, mama. Aileen, agyaman nagtasimurot kay takanyag dito restaurant. Wen apay kita na saan? Agpagayam tamat, saan ka di? Wen, ket agyaman nagtanagbalinta na singet. Gapo, tanasaya at katao. Awan makagapo, asa anak ang makisiningad kan ka. Aileen? Oh, apay akitaan na kitikasta. Kasla, adda kayat mo nga iba ka. Pakawanan na kuma, Aileen. Anya kumatibasol mo. Apay ngagkid daw ka iti pamakawan. Sapay la kumata. Maawatan na kitipudnukan ka. Anya dayta? Pinatputamot ng tidakulat ko. Ay ayatan ka, Aileen. Pasensya kan, no. Tsak nalapdan to'y pusok ang nagayat kan ka. Diyak ka mo, tibagag. Gaputa diyak ni namnama da ito, amaamuak, Victor. Sapay la kumata din nakagura. Saan ka akagura? Ngam, di na kumamot apuraan na agdesisyon. Maipapan itiimpod nung kanyak. Amumatan. Nasaktanak iti kalabas. Kasla mabutangak ang makirelasyon. Di ka apuraan, Aileen. Agorayak nga oray pa'y mabayag. Agyaman ak nga rod no kasta, Victor. Aileen, iha. Agtugaw ka man, Adda kayo gayam dita, mama. Wan, kat itay pa'y apoy-puyaan ka. Maulawak pa yun na mangkit-kitakan ka. Adda ka di parikot, iha. Di ka ngamin makaid na. Kat amuklat ta nga da pa kariribukam. Mama, nagdato ng kanyak ni Victor. Kat imbagak, apanunutak pa'y. Nakasagana kanumat nga aguray. Kinapudno na, mama. Ay ayatak matan ni Victor. Awan tumat siguro ti pagbabawyak no sumbatak man. Gaputan na paliw kumatan. Kat makunak anasayat a tao. Maragsa ka nagparakan ka, iha. Madlaw mo't atalaga anasaya at atao ni Victor. Iso adyak kontra ti marikrik nam parakan ko na. Iso na laang. Takas la mabutengak pay la amangaklon kan kwa na. Ay naiha, saan nakamot nga apuraan ako nam? Tingitingom ana imbag tirik nam, iha. Wen mama, kat agyaman ak unay iti balakad yun.
Happy birthday, friend! Ante ti regalo kan ka. Sapay lang ko mata magustuhan. Agyaman ha, best. Ngam, oray di ka kuman nagtaktak. Gaputa umanayan ti kaadam ita. Pakaragsakak launay. Aileen, daragsa ka pa nagkasangay mo. Ay, sige ha. Panawan kayo pa dito eh. Sige, friend. Victor, agyaman na kiti kaadam ita nga special nga aldaw ko. Aileen, sagot ko dito, awatem. Kahit sapay lang ko mata magustuhan. Sigurado ang magustuhan. Gapo, tanapatag atao, tinaggapuan na. Ay ayatin ka unay-unay, Aileen. Kahit no ikan nakitikong daway, ipanagnag ko kung kanayta. Sigurado ka kadi at talaga, iti day ta amarikrik na. Amangan numakmakla at kalaang. Damo pa'y lang agkita ta. Nagpaiduman tinarik nagparagan ka. Nang ronay din nagbalintan na singad iti tunggal maysa. Nakarkarong yanayat ka. Nang ronakat, nakitak ti kinasingpat mo. Sapay ko maangaruhan. Tadyak tumanin makarik na iti nagpaydo maasakit. Akas iti imparik na idi ti kayan ayat ko. Di kanto pulos pasakitan, Aileen. Gaputa ay ayatin ka unay-unay. Wen, Victor, ay ayatan ka man. Agpaisok, Aileen? Ikarik, ayatan kan ipatag kay titong kalbiyag ko. Agyaman, Victor. Yes! Sinumbatan na ko ni Aileen! Ay, di ka bukaw akastaka. Kumitkitan ka na tadag iti bisita. Ay, congrats ka na kayo, Adwa. Siyak to the bridesmaid, ha? Ay, no, naragsakak para ka na kayo. Agyaman kami, ha? Wen, gaputa di akong paluspusan pa ito yung best friend mo. Iti mabiit, agkasar kami. Wow! Anya? Naragsak kami iti day di agundaway, Mr. Lonely. Agraman pamilyak, naragsakan. Gaputa talagamat anasayat a tao tinagbalin akaayan-ayat ko. Ita, agasawa kamin kini Victor. Ket naragsak kami nga agdedan na kadag iti tallo a nagbalin nga anak mi. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Aileen. Aileen pagayam ko, husto. Tinaramid mo, a pinagbalin mo akari tinapasamak iti biyag mo, tapno di ka agdarasudos itinagan ni ayat. Tahusto tay ko na ni Victor, anakasagana nga aguray, tinapudno nga ayat. Alakastan, ket sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Aileen at taga probinsya ti Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.